botse letshogo le bang gona ge ba go botsa gore o na le twatši e itseng o na le bolwetse bo bo itseng goba o swantse gore o ye karong ya se se itseng ke letshogo la se o sa se tsebeng o re kopanang le ena gona bjela ra oa ke tseba ga botse gore kankere ke eng ebile ke kgona go phela ka morago ga tše ka moka di fetileng leboga ngwaga moyo hao dumela Kgarefi Dumela o ka imma gorena ke gona le kae o botsena jwang wena ke a ba leboga go botse gore o na le meemelo ye botse smile always ai rena ge re ikwa ka kankere lebogang re a tshoga ge re ikwa ba re kankere ya letswele o šetse o tshoga o ka kore o na le lephothonyana ka mo o iputša gore yo go diragalang wena tšeo ka moka o fetile mo go tsona ebile wa meemela gore bophelo ba ka bo tswela pele ebile nka se tlo šitišwa ke kankere Eya nnete ke goreng go goleng wa rena ga ne re ikwa ka bolwetse ba kankere re ne re na le a ke tsebe gore ka sepedi ke tla di bitsang mare ke di-myth tša gore ya ditumelwana tša go sebe gone motho o sa letse ke matšatši a makaekae o tlo tlhokofala barabaraba but as le kgole le tswang pitšeng le he ke phela le di-doctor jaaka ke nyoko phošolla batho gore ga go ne nto eo ge e le gore kankere o e huditše ka pele o ka tshwana le lebogang wa o tswela pele ka bophelo wa phela wa ba wa e tseba go feta ka mokgwa batho ba naganang gore ba e tseba ka gone yes okay o boletse ka mokgwa e leng gore ona o phedišana le dingaka tša gago ke dumela gore di go dirile gore le kgono le o bomosadi o leng gore o yena lebo o re kgantšhang ka yena a re boele morago gore kweše gore lebo ke mang o tswa kae gae Lebo ke ngwanyana wa kwa Limpopo Bogomo fase ga Mmalebogo a place called Makaipea ke ngwana ke morwedi wa bobedi wa Mistress Moyo wa the late Lucas Malete ke goletše mo go fihla ke belilwe ka ngwageng wa 1988 and then ka dia thuto tša ka tša primary tša secondary gona mo legae ke tlogile ka mo legae ka ngwageng wa 2006 ke tla Gauteng e le gona ke tlo dira dithuto tša ka tša go tšweletša marematlou ka pele le tšona tša go direla tšona tša booki batho ba kwešiše gore re bolela le mooki felo fa ga se motho fela ke motho a tsebang ka malwetse a fapafapaneng ka ga e le gola le bana ba bakae re 4 mo go mabaka re ba i4 ke osi wa ka ke wa mošimane a latela nna kwa ngwanyana a latelang wa mošimane okay lebogang ke nyaka re thome ka letšatši le o rileng go tsoga wa ikwa o sa ikwe gabotse o bošetse o le mooki go ikwa dikatše o ka reng di go gapeletša gore yo dira diteko tša kankere yes ke bile mooki ka ngwageng wa 2013 okay di-sign tša bolwetse ba kankere ke di lemogile ka ngwageng wa 2019 mo e le goreng already ne ke setse ke le pregnant ke be ke hwetša gore letswele la ka ne le na le nthonyana e nyane mane e nyane but ke motho e le gore ke bile in denial ya goreng this can be me because already the sign ke a e tseba what is this but now because e sa le e one for nna ene re na le o believer gore malwetse a mangwe a se a rena ke a makgowa le makgowa a na le o believer gore malwetse a mangwe ke a batho ba bantsho but with that mindset ya goreng e ka sebe nna ke a e tlogela ntho ene ke ekwa ka moletsweleng the whole pregnancy 2019 ge ke fetša go beleya still because I'm in denial ke nyoko convince myself ka ntho e le goreng e tla kgotsofatša nna letswele le hele le bothata obviously sometimes how le pregnant o thola le gore matswele a bothata still ke a te convince gore no it is because maybe I'm pregnant sharp I gave birth 2020 now after giving birth I kere wa tseba gore go fetša o bela sometimes matswele a wa tlala but now because ke na le first born I gave birth ka 2015 ka Rabo Moyo and then o wa boithutato Moyo now letswele le seng affected he ngwana a nyanya o godile lona because of maswi ale le now le boela morago e ba a le tlala go tshwana le le sa tlala ene le tlhoko ye ke ne ke re ke zama o ifa ngwana ntho ngwe mmakatšang o na sa inyaka ke tsebe why because na sa kgone tshwara because ne e boela morago a nyaka le fela ke mo ke boneng gore go ne le ntho ngwe rongwe ene le dulela go fisa ene ha le sa ntšha le lebese ga botse ke mo ke boneng gore o ne le ntho ngwe high right napile wa dirang wa re e re ke emelele go dira diteko nnete kore a senke ke emele immediately by that time I'm still in denial ke dutse fela until gape le tlo thoma nao ke a lebana le change kala e ba le lentshontsho ene ke engwe gape ge e le gore ge letswele e ba le lentshono ipotsa gore motlho mongwe ke dipoelo tša boimana botswetši ka nako ke a di bona pedisane benong di e ba tšeitere ke a di bona mara still ke a di tlogela e ba tlhoko e ba enyane ebile lampo ya ba tlhoko ya boela e ba le lenyane now le change color but still a se nna e ka sebe nna
until the day wa bona ho le motswetsi ba o encourage gore o robale ka dimpa he ke thoma ke re ke robala ka dimpa ho ne le ntho ngwe kare a sharp pain ya re na apere ya ko disaneng tse ka e latela ya bo-5 ka re e re ke emele e nshapile ha I think it was in the morning he ke ilo robala hape ya boya now ya thoma o nja boshu he ke robala this whole time di thoma go boya manna di a boya ka nako ke na ke buile gape ke sa le ka sepetlele ke bereka ka sepetlele after giving birth ke boeletse mmerekong he ke dutse ke tse ke re ye ke dirang ye I'm risking my life whether I'm scared ka ntho tse batho ba di bolelang but he ke dutse so I'm risking my life and then ke la sister mo ne ke bereka le ena sister boloka sister ke na le 1 2 3 1 2 3 and then nete ke goreng ke tsohile man because batho ba bangwe ba feela goreng and le nna I don't want to lie I've seen and I've treated patient by lo goreng bana le the same condition and unfortunately ne le nako ya bona gore ba tšee and in my mind I thought motlhomongwe ba tšee re ke bolwetse ke ba bone ka matlho ke tšengwe tše le gore di nkgoetse morao ke nagana goreng e tlo ntša bolwetse ba so that sister was like lebo batho ha re tshwane how the treatment it tlo treata ngwena le motho mongwe a re tshwane ke mo ke thomile ba le maatla ka emella ka lata doctor ne ntse ke le ka sepetlele ore okay doctor ke na le 1 2 3 and ke ignorile like this ke re okay let me see a bula letswele la ka a reng re tlo tshwanela go re die ka pela re tshwanetse go re emella ka pela ka boshiu not neng o tlo bolela le bomphathi ba hao o tlo emelela ke nya go re ke timele sepetlele sa thelle mogorane ka boshiu yo to be honest I don't want to lie le nna he a reng ka boshiu ka vela le nna ka the diagnose because disane ke di bone doctor emela as fast as possible go to 12 mogorane and ka nnete ke chaseitse ka ya high the following day ka nnete ka ya the 12 mogorane go rana di-test e be le ka morago ga nako e ka kang morago ga gore be le ngwana ke bile le ngwana ka June 2020 I think ke ka ke dutse man the whole 20 no I think after 4 months June July ka September October ya ka October mole yes go fitla bokelong ba go botsa ra o wa tše doctor go boditšeng tsona ke tsona ka nnete bana le bothata ba kankere di tsere nakonyana go fitlheng mo kong o tse bore ba tsamaya ke di-x-ray you run the blood test and everything you come the other day ba tlo fa di-result tša di-test from there ba di bitsang ke di-biopsy and you do a lot of tests to be honest it's not an easy journey it easy as it look now it's a long journey and then ke be ke tlo jika ke lo bona doctor ha tlo mpotsa re ke tlo lata di final result I remember the day ke tsamaile ke le one I took the car and drive to the hospital like I said ke the diagnosis and I've made peace with it ka vela ka tsho ke tswa ko ntlong gore okay this is it and I'm okay ka fitla ke bona doctor a re lebo di result di ready already ka re yes are you sure yes but the minute that doctor ha tlo boya a bula ntho tša di bulang a mpotsiša question ya gore o tle le mang shetse o tseba gore okay ka re ke one a re will you be able to drive back home Mankoko, I don't want to lie. I've lost it. I broke down. I can saba that person actually horeng. You have this. The question ya hore will you be able to drive back home? Kai loser. And then ka bona Dr. Tomokitima anyakela di social worker hore ba tlo bolela nna ka re it is what it is. Vela a tshole na bua monara don't want to lie to you. It is what it is. I bitsa ka sekgowa o itse ke inverted breast what we bitsa ka sekgowa ka re ke yona. Are tomorrow hape le yena you gonna run to Baragwana, as in tomorrow. Do me a favor, how you robala today, tomorrow. Because it's nearly Tuesday, I think they do the breast clinic ka Labararo. Okay. Run ene. I think as early as 6 o'clock. So around 20 kabo 4, kabo 5, kabo 6. Then I got there. The way luring ke nagana re lutse ka moka bile modimo kore ka fela bana ba nranisa fast ke fitla ke bona doctor ke lebetse leina la o tswa overseas ha fitla re tla ke bone letswele ha tlo checka lampo ene se tse go dile manju ke kerile e le ntho ka reng ke bini nyana di bini e nyana but ha tlo checka ne se tse le ntho ka re ke kidney a re wa o tsere nako ya ke re doctor I was so scared do you know how you are scared but at the same time you endangering yourself you might die that is why I'm here okay sharp ba check
but as in now Yo. you go to chemo department now ba thoma go ntshosa ke a tlhakatlhakana why Ka re these se people e mongwe le mongwe ba e ka dira ka fela bona lebelo. okay ke be ban director ke luckily ke tle furu nambile ke thoma chemo nako ke a tseba chemo or ke eng e tlo ntia jang but O šetse wa ke lafile fitlhile ka balwetse mo ba go ba le yona mohlomong wa mara ba ke bona fitlhile le ka ba mo ke jwang. tlhakatlhakane ke tshuile le mannese ba ntlhalosetsa itse sifa ke tsebe next now benong ke tlhakatlhakane benong ke feel ka I'm gonna die and ke nkile chemo ya ka I think tekano ya dikgwedi tse pedi ntho ke nyako e botsang batho chemo it's a most heaviest treatment ever it's a thing e le goreng le lenaba la gago ka se mo išetse yona e bohloko nnete ke gore ya go lwadisa and he ka kry e le goreng mentally you're not prepared ei a ke nyako bolela tse le dingwe. bogang batho ba bantši ba bolela bjalo gore a ke tsebe gore e re ke fe motlhala ka nako ya covid batho ba bantši ba re a re bolae ke covid re bolaya ke letšhogo ka mokgwa o bolelelang ka gona ka chemo ba bangwe ba re a re bolae ke kankere re bolaya ke botlhoko goba ditlamorago tša chemo e ka ba seo ke nnete nka Ka re ba bangwe ba tla re ya ba se re tlhathiša, chemo ba ya dira bolaya eng. ke nyako re bolaye ntho eo Ee, wa ka tsa baka la most gore of the batho ba bolela time bjalo. ke nyako fa example ka a ke tse gore nka fa bolwetse bo bofeng nako tse dingwe ga re bolae ke malwetse okay re ke fa example ka nang ntho e ntshwereng and ke nyako galemela batho ke re ke le lebogang so the day I die people already conclude gore ke bolaile ke cancer no ya ba le gore kgwetša o na le malwetse a the mangwe ebile ba- other thing sometimes ke a robala ke tshwere ke tlhogo ke be ke ithobaletse just because people knew o na na le cancer ke mo e le gore re tshosa batho ba bangwe because motho mo le mongwe wa cancer wa tlhokofala it's not like that I feel people one day must just relax ba kwe doctor or o confirma a reng ke tlo bola ke ntho tse dintši a se kankere fela if ke kankere let the doctor confirm that go avoida go tshosa bana ba borena gore motho mo le mongwe wa cancer wa tlhokofala ka bola ke tlhogo flu yang hatelela ke lo tse dintši beside cancer and mindset wa gago is very powerful mind wa gago ke engine ya bophelo ba gago what you tell yourself it's gonna happen if you tell yourself I'm gonna die you're gonna die I've seen this woman ne ke tsamaya le ena treatment I remember nna tsamaya le mama hae that woman ke le gore o phetse ka dimithi tša goreng cancer ya bola o na sanya ka anything na sanya ko tša treatment a sanya ke huja e ba re wa sanya ko huja a re wa tshwana mo skoshwa and ho mo lebelela no mmona physically the person was dying I remember mama hae a mmontšha re a ko lebelele ngwana yeah o nka treatment wa e hana mo shebe fela ga o mo shebile ka re hana cancer so yes I took my chemo e bohloko mankoko e bohloko to a point ha o fetša sometimes o ka fetša beke ka fela because e o tswalla your throat ha o kgone o jo phela ka bo didanone dijo ba di duma o ba dizzy wa lwala for period ya beke ka wa lwala ha o kgone next kore lo hlapa I remember I even have to ask ngwana o siwa ka mogelo wa moyo ngwana no nthusitse too much or a kgone o tla he ke ba di chemo wa nka pele o ntlhapisetsa bana ba sekolong but then the second week mind you chemo ya each and every after 3 weeks beke ya mathomo ka fela wa lwala e ya boithuko na o ka rote kwa petere ha o sa re ke petere ya boitere wa jikela kore botsebotse ha ona bophelo ene o thole le gore motho le gore o swele kore wa ipona physically it's as if wa fellela ka mokgwa o batho ba itsebella tšhong mo ka gona. spilling o bona ntho nngwe fela Lebogang re no kwa le re chemo ka baka la gore wena o le gole le tswang pitšeng chemo ye re no tseba gore ke treatment ya cancer ba go diang a re mo Chemo letsweleng la ke- gago go fitlha gore ke tlile le kgono ba fitlha ba go diang chemo ke drip ke di-herbs tse le gore ba di mixitse ka ra drip they just put the drip in a stand ba tlo lekela drip di tlo rana it depend ha di tshwana ke re depend ka the kind of cancer that you have o thole mongwana le dibeke tse 7 di dutse mona tshwanetse di thole ka fela nna for nna luckily nna what I can say mankoko I'm very very blessed that is why mo ke beng hona ke feel I'm very much strong ke na le a type of cancer that is called luminal A we actually have two types of cancer luminal A and luminal B this one luminal A is the one ring it's not aggressive I spread fast you know ba just like any other chronic disease wa khona iphelela just like and then there's this other one that is very very aggressive okay so for nna ne khona o thola maybe di drip tse two ba bitsa a red devil e red ha be le mola e red that ke le ring e o tlosa meriri ya how your eyelashes and everything di tlowa and batho bana le ntho elang ya ho ring he o na le cancer o tlowa meriri ba ke sign ya hore o na le cancer that is why o sena meriri no it is because o nkile the red devil e o tlosa meriri ka ho fela but hence nako e nkile
2021 22 23 meriri ya ka e buile ha monate ke na le afro ye ntle but meriri ya ka ne ke sena meriri every eyelashes eyebrow everywhere ka mofase ke ne ke sena moriri gore like o ba ntho ngwe everyday ne neng o montsho ha o sa re o buile o mo show is like you pale ha o sana le the journey ge o bo o tšea kalafi ya cancer o dira chemo maikemišetšo be ile goreng kankere gago e se ka keka goba ba se ka feletša ba tlošitše letswele re dire gore re kwešiše seemo se gore gabotse chemo mogola wa chemo ke di-herbs tše e le goreng di lwantšha those cancerous cells tše di kitimang gore di seke di a kitima ka lebelo but now letswele ke mo e le gore le more affected manje already ke na le a lump e le goreng it's affected mogola wa chemo ko go bolaya tše a ke re cancer botsebotse e tsamaya mo mading ke go lwantšha tše di tsamaya mo mading but now he is the affected part because to me to be honest really ne ke nyaka gore ke ntšha le matswele kao fela ka baka la gore o nagana gore e tla tloga ka moya wa kgonahala but doctor a ka re no for you relax re tlo ntšha letswele le one ke le ntšhitše kao fela and he ntse ba ntšha letswele tshwanetse ba ntšhe le ba di bitsang di-lymph node ka mofase o ka bona ka mo ke na le it's a scar se tsamaya from here to here ba le remove ene a se bonagale ba le ntšha gabotse gore kgone go tswela pele ka bophelo ene ga gone pain nto ke nyako botsa batho especially ka operation ga gone I've never ntho nka belela nno kore likely re setse re na le doctor tse le gore they are more advanced kore they are very good I haven't felt pain at all mo operation ke be ke iputša gore batho ba dula ba reng ge o na le maru ba reng ke ka operation I feel nothing I haven't felt anything and to be honest ke ntho e le gore ne ntšhusitše ke re ke operation bonkgathaletswele a zanka kwa pain at all Lebogang wena o mooki o e leng gore ka nnete o ikganeditše man o ikganeditše wa re ka sebe nna mola o dutse o tseba dika tša gona ka moka o dimo ka re ke eng ntweng ke be o itsebile pele ga ge ba go botša gore o na le kankere nke bo o fetošitšeng ka bophelo ba gago ke dimo ka re nkebe ke ile ka emelela e sa le ka pela because lamp yona ke ikwele mara ke ingangišitše and nto ngwe ke ile mo ileng ka rena manese re dula re advise batho of what to do but when it's time for me go ba boima there's a say that say who heals a healer I feel at some point we really need someone a kgonang go bolela le rena hence nkile ka emelela ka yo lata that sister goreng ke na le one two ke nang kileng a gona ha e gore ke di tsebe ke a di tseba di sane ke a di bona ke le tee but ke ne ke hloka motho Lebogang a ka re mankoko re ke go tlhabele tshwana shi e tlo go koša botlhoko wena o sa itsebe pene o bile o e tšhaba ka baka la gore a o nagane gore bjale ka mooki tše di ka ntiragalela okay ke dumela gore ka nnete wena ge nke bo tsebile wa se ingangiše motlho mongwe ke bo go na le because yona nnete ke goreng he ba ikry-ile early cancer ya fola he ba ikry-ile at an early stage ya fola ba kgona go remove whatever ba ikry-ileng ya fola le ba ka ikry-a maybe mo di-stageng sa bo-2 ba kgona I'm on stage 3 and this thing ya goreng ha o le ko di-stage mama stage 4 you gonna die a re stopping that myth sa le re no tseba gore kankere ba botša ka stage 4 bo di-stage 3 but nnete ke gore nto ke nyako e hatelelang kore he ba ka ikry-a early ke stage sa mathomothomo mo e le goreng ya fola stage sa bo-2 le gona it is maybe 50% ba ka e fodisa sa bo-3 le yona it's manageable se sa bo-4 nka se re o tlo go I'm not gonna say that it is up to God le sona se hloka motho a ntse a latela treatment ya hae a tseba goreng ke phela ka bolwetse ba kankere o na le ntho tse tshwanetse ke di avoid and ka modimo ka thapelo wa kgonala o prove batho gore o ka fola from stage 4 so bathong ba modimo cancer a re gawane le gore cancer ya bolaya mongwe wa ditaba di tseba ke ena di tseba ke ena for rena gore re tlo kgona go phela ga re tlweleng go yena ke rata mo go tlhaloseng leeto la gago la chemo leeto la gago la kankere gone bile re bolela le Lebogang moyo o e leng gore o re na le bana ba babedi yes karabo le thato wow bjale ka baka la gore a o na letswele le lengwe o ka kgona go ba mmeleng gape wa dira ngwana mongwe wa boraro yes o mo nyantšha ka letswele le though it's very risky at the moment I'm one person or I'm on menopause because this whole reproductive system e fita cancer that is why
le doctor ka hane ke thoma o na feel gore the only way gore re ka kgona go manage fast it's for us to remove your womb. Okay. So that re bolaya the whole reproductive system. That is why they don't encourage gore ha ke le so a tlamehile ke lo berekisa di prevention, tlamehile ke nwe dipilisi tsa prevention. What I can do gore tlamehile ke berekise bo di kgotlopo ka speed. A ke berekise anything to do related to the reproductive water. Ke tsona tse di fitang cancer. So where I'm at, I'm on menopause. I can say motlhomongwe ba mpele for a certain period le dipilisi tse ke di nwang di ntirile gore ke be mo. I'm not going to my period, I think, since 2021. Wa bona ke ntho engwe e leng gore a re itse go ke ka se tsebe ka baka la gore o ka se no kgetha gore le kgone re ke ba le ka kankere motlhomongwe ke ntho e leng gore santse gore tlhotlheletse bela ka basadi ka baka la gore di kankere tse di a fapafapana go na le ya letswele le bogangwe tse ba ka yona o na le ya popelo mo mangwe tse ba ka yona go na le ya madi bjalo le bjalo ya gogogo o ne re go bolela le kgone go sa go sa kgona go bolela ke eng e leng gore o ka e tlhotlheletsa motho e leng gore o go lebeletse gona bjale ebile go bogetše o go theeleditše le bogang gore a e dire ka lephelo la gagwe ka baka la gore wena maitemogelo a kankere a letswele wa tseba ka ntle le ka gare ntho nka bolelang ebile re ka gara October lena, it's a breast cancer month awareness mo le go tla bona le di-awareness tse dintšhinyana mo le gore tle bentse ba tsamaya batho bao ba kgona go thusa batho especially batho ba basadi and le ka dipetlele mo le gore they do a mammograph where ba tle ba kentse letswele la hao ka ra motšhini ba kgona go checka any possible sign ya cancer le wena on your own. This is what I did. I think ke ka mokgwa le gore ke kry-ile sometimes sekolo nako nngwe wa tsa keng ntho ba nthutile yona ka sekolong ene ke ne ke dula ke dia you wake up in the morning before you bath o tlo emeletsa letswele la hao la ka mo le tlebe le tshware ka mo le pressure this one to feel if there's anything abnormal mo letsweleng. Okay, letswele le na le makhura lona ka bolona but o na le ntho ngwe kwa every time ha e movie e dutse pleke one ntho le ha e movie. Okay. So entse we kwa every day o tlo ikwa if there's nothing, okay, you're gonna do this thing again to feel the other side if there's anything. The minute you feel or there's something abnormal or maybe hekele touch so there's a pain every day hekere o na le pain, that is where now you have to go to consult go di clinic o ba botsa gore ke na le problem so. But now ka kgwedi ya October since o na di awareness ke yona kgwedi ya gore go sepetlele go kgona ba dira di mammograph just to detect if a una any sign ya di breast cancer. Le banna they can also go and do body mammograph because nnete ke gore le banna ka bo bona ba kgona go bana le a breast cancer. Okay. Ene ke batho ba ile gore motlhong ba iputse gore breast cancer ke ntho ya basadi fela. So le banna they can also do that ba ka fila matswele a bona ba pressa or they can go to the hospital for the mammograph to check if ha bana any possible signs of breast cancer. wa tseba le bogang o boletse ka mokgwa e leng gore go dira diteko tša kankere ba tla go iša ka mole ka motša madi wa emela dipoelo mohlomong wa emela tše dingwe gape-gape batho ba ya ba dira diteko ba se late dipoelo motho tšatši le a lwalang a tlo boelela o ikhwetša le stage 4 se e leng gore be re bolela ka sona ke dimo ka gore ka bolela le batho ba e leng gore ga ba late dipoelo ga ba dirile diteko. Yeah, it's not easy. It's really not easy. That is why mentally you really need to be prepared. Ona le ntho tse dingwe tshwantse di o tlhotlholetse. Ska like le nna ke motho mo ke fitse gore ke na le bana ba ile gore ba tlhoka motswadi. Yeah. Because at some point I'm a human le nna ke na le mo tseleng ke na le ho give up anyana. But bana ba ke ba lebeletse bophelo bo difficult ntse o na le motswadi. Imagine ha motswadi hao a seo o ba lebella ke ntho tse ne di nkgapeletsa gore you know what mind you na treatment ya ka ene ke nyoko batho ba na le ntho ya gore he tsama ko private o thola thushe better ko private. I'm working in a private hospital, there's a good service there but I need people to know even like a government there's a good treatment there. It's just that the problem gore ka mo government o na le di-queue but he ke itse gore ke a lwala nka se tsoge ko ntlong ka 10 ga o kgonagale ke tshwanetse ke dule ke le prepared ke itse gore ke tšatši la ka la treatment ke tlo tsoa as early as possible ke lokisa bana ba na le ko ba salang ke fitlhe early and get my treatment and come back home. Ke mo tlo bona gore there's a good treatment ka government. Yes. Le bogang o na le go ba le di-campaign tše e leng gore wena ka bo wena wa ema wa re ke thuše batho ke thuše basadi ba tsebe ka kankere ya letswele go ba ono ba ge o khumane nako a dula le mankoko khoneng ya lena le ba babedi wa mmotse wa re mosadi dira se ka baka la gore go fetola bophelo ba motho a sa gore tshwantse o bitse mašabašaba wa kgoboketše o motee o fetolang bophelo ba gage le yena o tla ya thuša o mongwe ko pele.
For now, I can campaign, and it's one of my wish. I would love to one day ke bane le my own brand e le gore ke tlabe ke kgona go thuša batho ba tseba gore re ya ko nthong ya mosadi wa diroko ke leina la ka le lengwe le ke le rata jang. So for now nka re nna and I'm very proud nnete ke goreng he ntse go botša batho ka whatever that you're going through, there's someone that you heal there. I think from now plus minus I can say proudly so plus minus 27 ya batho ba ile gore ba tlile ko inbox ya ka ya Facebook to my WhatsApp because nna ke a bolela I'm very open. And it happened to me le gore na le batho ba le ba featuring he se ka bolela ka malwetse ya hao he bo satane ba emetse tsone tšeo ka gore ka re ke tlo bolela for me he ke bolela o tlile mo go Thobela FM podcasting ya Thobela go taba ya ka le Mangoko baby o bolela le batho bangwe ba bantši ba nna le basadi ba ileng gore ba go lebeletse gona bjale ke engwe ya karolo le gore modimo go tlišeditse yona mo lefaseng napa ba botsa gore go social media ba o humana bjang. Okay, mo social media le tlo nkry-a ka mola Facebook ke mosadi wa diroko le ka TikTok ke mosadi wa diroko, Instagram ke mosadi wa diroko. Okay. And ke rata go bolela le ka mokgwa ke kry le le e nngwe nkileng ya kgona go nthuša le go mboosta gore ke kgone go ba so alive and energetic. This is the part e le gore ga ke nyako go bolela ka yona but ke nyako kgona go bontšha gore ke fitlhile bang ke kgopela go bolela leina la yona tlhepole ke imphedisitše tlhe Zebediela Van Khona. Wow. Oh, ga King K. Yes. Ke ne ke sa dule ka mo gae ka mo ke be ke dula ka kwa ka manyalo ke be ke le lenyalong but lenyalo le fitlhile mo e le gore le mpontšha gore no you need to choose your condition over this is not necessary. So he ke boya ka hae motswadi ka o ile nka mohela ka hae ka nnete le nna nkile ka kgona go tswa ka kgona go dula mpolekenyana ya ka ke le one. But there's some point mo e le gore he ke dutse ke le one ke realize o nna le hane utlong go batsa I need to find mo e le gore nka iphedisa le batho. So hentse ke tswa ke tsamaya ka Thembisa le nona le dinaka di alla he ke re here's the place. Wow. I don't want to lie, from that day I've been going to that place every Sunday bona ke re le today ha ke tsamaya o boela gone that's it pleke le mphidisitše emfodisitše emfile ke motho o ke rata music ka pelo ya ka ka moka ke rata mo nang le go rata this entertainment industry ke rata ka pelo ya ka ka moka and Zebediela Van Khona it's just that. So he ke le mola ene ke pleke ga o ne dintwa ga one e ke le ka mola ke ba happy and to be honest wa bona bolwetse bo bontshwara ga bonye ke stress at all di doctor di tlo botsa straight do not ever wa ba wa stress so ke dula ke le happy and nna le motho a thoma stress ke tlo botsa straight ke kgopela na ntše after that hence I'm saying that part ke nyoko bolela kana too much ke boletse gore ke choose bophelo over this part ke boela hae. Botsišo ya mafelelo le bogang moyo o tlošitše letswele la gago la go ja ke le kana keng ke la go ja ke ra o ja yes ka mo right seo se ra gore kankere ya gago e fodile goba go tloša letswele gore gore e ka sakeka go mebile o tlo no kgona go phela o dutse o na le yona a ya fola. I'm a breast cancer survivor where people ba confuse the word survivor as motho o setse a fodile. Survivor means ke phela ka yona. Okay. See, so go ntšha letswele le e ba e le o hafola the worst tše ile gore ntho tše dingwe tše ne re ka re di bolela be se le go botlhoko be di ka diragala but it's just to go bolaya the worst. So for me what I did gore ke nkile chemo ya ka ke tsamaile ka ntšha letswele la ka ke tsamaile ka dira irradiation ke mo ile gore ba bya ka fasa motšhini a ke re chemo yona e bolaya those cancerous cells. Now they come and remove this dangerous part. Now he ba fetša they tlamile bo bya ka fasa motšhini mo ile gore ba fiseletša tše di salletšeng. Le ba ngwana le motho no o botse o tshwanela ke go nyalwa wa apara ringi fela motho gona se ka go kweša botlhoko ke ka fa ko botšišang ka baka la gore ke a bona gore o kgethile lethabo la gago ba bangwe ba re go ba le motho ona o tlo ntapiša o tlo hence ke re ke tswile ke yone o sa nyakeng go bolela ka yona ebile ga ke nyake mo bophelong ba ka going forward I don't want to mention it yes tla no dula ntse e tswelela because motho ena ke na le bana le yena but ke sa nyake mention because nnete ke gore the minute doctor le mpotsa gore ga o tlhoke stress ka realize gore ene ke stress okay ke a tswa ene ka nnete go tsweng o na le ntho nkile ka re ke lebelela ke rata o e bolela this part
by that time ke sa le ka hara this department ke ne ke re ke tibela mo spline ke le o montsho but ke convince gore ke yo montsho because of chemo. But after o tlogela this department o etsa ne ke reka di-products tse di turang plus minus 3,000 but di sa dire nex. I'm telling you ho tsweng ka ra that department ke tlola ka product ya 13 rand. Look at me. Pelo ya hao he ntse o e hobatsa ke yone e tshwantse e o berekele. Pelo ya hao e be happy e tlo kgona ho berekela. So here I am. Tse dingwe tsa bophelo tswa mo tsona a di re gole ka selo re nagane le mba. Bana ba gago ba tla pele le thabo la gago le tla pele bona lebogang department ya mjolanye ko bolela ka yona bile o itswaletse ka baka la gore e motlišitša ngangego ya kgopolo nna ke Mankoko baby lebogang ke go lebogiletlhe o ba dumediše ka kwa Thembisa ba botse gore ka mola ke Limpopo ka Thembisa ba ke Thembisa ka Limpopo gore go le mola ai ga King K o bona Bapedi Magoi. So molaetso mongwe ke nyako ratang go tlogela ka batheletši ke ntho nngwe le goreng ya mphediša ke goreng ngwageng wa 1988 ga go belegwa nna lebogang ngwaga moyo ke ngwageng o le gore morena Modimo wa ka le dibuka tša gore ke tlo tloga lefaseng le o nantse a feditše ka tsona buka ya ka sentse a itshwere the day ke tla lefaseng le a re ke go tsebile le before motswadi ya gago a nagana go polane tša bophelo ba gago sentse ke feditše ka tsona ka ngwageng ole so tša gore ke tlo bolaya ke bolwetse ba kankere ga di gona di tshwere ke ena sala di tshwere so a se meego ya lena e tlo lehlatswang dibe le he nka boya gape ka complaina ka re morena Modimo ka wa e nna ga e tlo change e la buka a e tsweletseng o feditše but nete kore batho tswantse re tshepeng gore o gona wa phela thapelo ga e easy Mankoko but you just need to get out of your bed gore morena Modimo aka ke a leboga that is the biggest prayer ever morena Modimo aka ke a leboga o feditše wa tseba nto o e nyakang mo ba bang ba kgaoga ba tlhokagala ba lo ba maphelo a bona nto o e nyakang wa e tseba tša gore ke tswe furu ke mmotse gore ke nyaka koloi esos wa tseba what you have to do morena Modimo aka ke a leboga lebogang ke a leboga Modimo ke a leboga go bona o kgontšitše lebogang moyo gore a tlabe le rena go tsaba ya ka le Mankoko baby ke a leboga fitlhela re kopana nakong e tlang tata